ตั้งแต่นังลิตุมเกคนนัดเป็นสิบังเหรอNilitum ke ladak loading TP center ahin ben seva. Kalang di aning kan bang talabang so Karbi Youth Festival mate Karbi Sunim Sorong ajelong nang langdun igver ma. Nang dun ikbe ran kan bang ta la sondak taksi pinang ka nang nilitum nang dun thulol ase. Lapen nang dun pen ladak ason ladak ke chepate ke theklong nilitum Karbi jutang jebat ason pen thenglok. Kirthe ahin ben nang ke langdun ke bang lapen ladak kijor ke ret ke soya tumpan sitame itum thekang long lapen ke nitum an kanang nami nang nam dun ber lapen ke nang lang dun ber jo la somsi nak pineng le thos sitame la sona thaksin nitum dak nang lang dun lalu Dek hai istilah nar juiglan acuning Karbi Sunim Sorong aje lapen pinik Karbi Sunim Sorong aje ache pregnant liko pilo beteklang lang dam lo pulute tuning pen peneng ka chiprek la han lo tuning ko ano do peneng bang do sit vai phisa peneng asap loing ar tia da son si theklong la si pini ki juta son lo la si pening be kon bak tong dui ne sta me non analu langdam lu pulute non analu bang ke ko an ma ke dui asap o kangar ho ya son si theklang lo ache pregnant nali kopia pot kusipui je ka chiprek bang ani li chinia tengte non ke dure bang isi bang thetan do ilitum lo tangka maha ka be radatum kisung ke labang lo tang tung ta pai long lapen ke than bang atum sitame bainong kon ma ke long nai long le der lo lapen ke apen kontraktor tum sitame long le der lo lapen kaprek ka chokomar tum sitame kon ma ke long nai bang ke long le der lo la so join si non bang ke peneng bang ke kangar ason si theklam long lo Curo igla Aprang si Paskar biang long kilang arado ana pan aprang si nilihin pen kardom pajiro non nili kido ke lage children market along sidro non nili tum news fast apherang ke joising tero na hin pen nang litum pan kupisi na paklang konjiba lakida da ki ko dire oke ki jor labang so ading long PPC ki soy keret ma lapen ko ana dor ma labang so nilitum labang so news Paskar biang long kilang arado ana phaf kami nilitum hin pen litum thek an pen na paklang kon ko alang ni hello ladang so ano ne lada koton bileng kaduk kawi alang di sigom lo alang li amen kon arjunang lapen kon naten sikirang ma alang li pan details pen arjuna apa sinang men kitang na ini mana dialog norteng berong kamera pun itu ini men minong ke bori imbi kona konsistensi ke lo ya konsistensi bang hamre pendi tangte nang laki soy kira-kira dak nang kupipia sondo lo Long bạc đu hạt ti đu chỉ ninh đu hột chả đen đu long khơi đu hạt đu hột tòn đu chặt thang đu để lên đu rung đu con này được các bạn itu la ason odlok pe nampak lang dunia puna nampak lang ha nampak lang ni nampak lang ano ti pot lage pola tujun ho tadi mangkang wai dam laki baje cihu lo amene cihu po di ko video ho yang punya kayak sontek kaprek channel bang ma news
Kardom non nikang sama kardom kadu ve phanta pa jeriglo non ni like do lake hongjai acha tai long sidolo ladak ki thep ke theng mate isi music pule pudam dat sta hinonelo la silabang so ajai mek non deng pon pangcheng pon bom lo la sinang litum setame nang langdun ikta labang so hongjai ke ni tumange culture ta ni tum chapatheu ni tum like dak design hai huno patterns hai huno ata tumi tum karbi karbi vek le jutang ta chhon pek ati jutang chhon jogjak sing dak modern lo mene adek approach ba modern lo mene sani tum identity ba ka ta karbi ban lo approach ba modern lo pon tame la identity ba ka ta karbi lo jutang pathenang pratima nil tum ta jerpojepi khelo ke tum da do la penan tin mat ke karbi lam di chini lable lasi hla tum phan hong along phan ke pali dam ban ke sab ke tum ke approach ave ba fracture ni lasi tum modern weapons approach lo pini chok chele le do pini tum ka ta na pa keng dun mai ni tum accept lasi kaching hon ke nang so ni tum na kaching hon ka jin so la pen ning pa the dun ke nang so lo ni tum ta ta do tum ka lilang lasi cases in pen mate karbi anglong thomas council karbi tourism ke the ding la pen karbi lo rat don ong tan rat do tum ta na non ke ching hon pon bom lang la pen ching hon pon bom po pin tum ka ning thelo lasi hongjai ahin pen ni tum ka chuni rala mange ngal tum jong si pini pina ideas do ni tum collaborating tum ni tum kai ta open lasi nani ni tum facebook page do ji la pen instagram ta hongjai official podo email id ta hongjaiofficial@gmail.com lasi nale tum na humrek tame thank you so much kardom